Строительство мечети Яны-Маалия в Судаке началось в 2004 году. Тогда силами местных жителей удалось построить небольшой храм площадью 90 квадратных метров. И поначалу его хватало, чтобы вместить всех прихожан. Однако с каждым годом мусульман в квартале становится все больше. Сейчас в Яны-Маале проживает около 600 семей, все крымские татары. Karar aldık camiye koşmaya, camiyi büyükletmeye. O güne bir tane zal 2014-2015'te başladık biz onu kurmaya. Площадь нового зала джами 250 квадратных метров. Здесь одновременно смогут молиться 600 верующих. Şimdiki vakitte biz caminin dışını, fasadını yapayık. Ona yardım gerek. Burada dışarıda işçiler çalışıyor. Şimdi görürsünüz işi bu yeni zalın etrafını yaptılar. Şimdi eski zalın etrafını yapıyorlar. До наступления холодов здесь планируют завершить внутренние работы и отделку купола, а также сделать теплый пол. Saygılı din kardeşler, geliniz bizim bu Sudak'ın camisine el tutayık, yardım ettik buradaki cemaate, buradaki bu camiyi kurup vermeye hem insanlara dini taraftan hem insanlara bizden bir şey bizimden son gelen nesillere yaxşı bir bina, yaxşı bir cami azbarı olsun, bizden bir tarih gelecek nesillere kalsın. El tutunuz, koşulunuz.